Ia te au le avatele ma le whaaloalo e te wai. I le nganga whaafitai ma le whaamanui le atua. O te ofo olofa tuai I lau whaasausaunga. E le nei fo I tai a fo. Tai au le nei o le asa, le asono mati. Lua afe lua sifulu ma le lua o ma o le ulua I masina o le ulua I asa fo ili nei. Ia o le nei masina mati. Tātou whainga malanga I le nei tausanga. Pa ia le tātou e kālesia, le tātou tina, le au whainga luenga moutou fultua, le pasenga o te akono, ia se ia o lava I nei au tau walo mani a mātou whanau. O whaatalofa tuoi nei tātou paanga masani, ia I lungo le nei ala ata, le uso kerisiano, whaafonga mau mai le tu ma le tu or ke lope. Ia le foi wa tātou lau lua fasila whai lungo le nei ala leo televave, a wā sa tātou tāpua inga I le tua. Fa fo ilvi inga a wa ia te fa popo mai lo to so I fua ma so wala tātou te fa wa pēl tātou wala wina I leo nei ia mai fa tālofa fa aptoa tuai o tātou matua tausi ma malu I tātou tama ma tina mātua o e olo lātou whaia pēr ia le whaiva le tāputapu ai ia a o alo whaiva ia alo ma whanau I ngā luenga ia ma le wala wina o tātou I leo nei e ala I so se awala ia talo fat foi ia I lato no o ngoti o lato tino e fata fangase ngase ia le ngata le tino al mafufau ia e fa pena foi ia I lato e wala fai fa no noanga loi fonga malingi le nei foi vai tau ia ono le wala au pa ia le tua ia pele wo mo sial maftanga fa malo atu I loto so I fua on sai fa aftai loto talitinga fa malo le fa totoa fa tutua ma le fa lango pea I le atua sang fa malo sia I pea I tātou I lona oli moni e mai se lava I taimi tātou te vai ai nei foi vai tau ia o tātou whea ngai ma fa mai ma tau te teletono lava o loo pui pea ia lo tau soifua e awanga li lei o tātou matai le au soe o maia si o tātou tāpua I whata siatu I le tua. I outou o mai I a te au, outou uma o e tinga ina ma mawhatia I avenga, ho au foi e malo lo ai outou. I outou a moina la wamo, ma I outou wha o mai I a te au, a wa o au le anga ma lu ma le loto maulango, na maua le outou o le malo longa ma outou o nganga. A wai ave ngō fie la wamo, o la ua venga foi e mā ia, se I o tātou te talo. Le atua pa I ai. Le atua lava oia le ami o tonu e tonu ai mea umalawa. Wa mātou o ate whaatasi malau whanau whaatua tua I le nei tai au. Se I mātou si ia e le whaafitai ma le whaamanu I a te oe lo mātou mutai. Tau lava ina sula lo alofa ma lo whaamaoni o lo wanga le lei ma la wami o tonu. Wa whaalia I le lalolangi nei ma o mātou o langata I to atasi I aso umalava le atua. La ngā luenga a whaia nei. E le tonu pe a le a wai la wafia. O le manuia mai le atua o la wafia o le ali I e ala I lo wanganga pa ia. E sanga tapu e ina ai o mātou ola. Ai mai se o le Sauniga a whaia nei. Mātou urua I te talo atu I a te oe. Le whaau unga lo wanganga I a te mātou. Mātou te whaia ai le Sauniga nei. Ma ia whaapupula I o mātou whaamoe moe umalawa. Le pa ia sili ese o la wafio o lo mātou matai. A wai mai la wafio. Ina ia whaasili na ailo lava vi inga. Le urua I te talo lava lea. E ala ia Yesu ke riso lo mātou a lii le whaola. Amene. Ala tātou vi le tua I le vi inga ua saunia mo tātou.
O la se o tātou whaitawina le fionga pa ia le tua. O le a maua mai le whianga inga fōu se tusi o filifilia mo i tātou le nei tae ao. Le tala le leia Yesu Kiriso na tusia e mareko i lona mata o poiono, ma o te whaitawina ni nai foi upu, tolu se fulu se ia whaangata i le tolu se fulu man wha. Mareko o le mata o poiono, o te whaitawina le foi upu e tolu se fulu, whaangata i le foi upu e tolu se fulu man wha. Whaafonga maia, o nisi nei o fionga pa ia o tātou atua. Ua poto maile au apostolo i a Yesu. Ua lātou tala mai foi i a te ia i me uma. O mea na lātou whaia, a toa ma mea na lātou wao o ina. O na whetalai atu le o ia i a te i lātou. I nā o maia, tau lava o i tātou i se mea tu fua, se i tau mapu a e te isi. A wae to tele he na whio ai ai. Ua le mawhai ai i lātou o na ai. O na lātou o atu ai lea ua nao i lātou le waa i le mea tu fua. A ua vai atu le motu o tangata ina ua lātou o. E to a tele fo i wai lo o ia. O na lātou tau whetuli atu ai lea mai ai uma. Ua ui a uta, ua mua i a te i lātou. Ua tolo ai mai i a te ia. Ua maliu atu Yesu. Wana sila fia le motu o tangata e to tele. O na muti vale ai lea o lo na lofa i a te i lātou. A wā ua whaapei o mā moe i lātou e le aiso lātou leo leo. O na o atu ai lea o ia i a te i lātou. I mea tele. Whaamanuia tele mai lea tua, i la tātou whaitau, ma la tātou whanongolongo i lana fionga pa ia. Tō mau mailo na nganga e whaamalama ma whaapupula i a te i tātou. Ma ia tō mau i a te ia lona lava vi inga. Nei ma se ia o i le whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Tātou toe vi i le atua.
se i tātou wai o atu I luma o le atua e ala I le tātou te talo, o le te talo o le whaafitai, tātou wifo ma te talo. Le atua mamanae, le atua o Samoa ma le lalolangi atoa, le atua lava foi o lo e a wai o mātou wola I aso taitasi, a lawa fio lava e le o mapu o lo wasia si mai I a te mātou. O lo walofa ma lo wha maoni, e te le o tu ulafo ina I lava lau whanau. E uia iai teimi e te asiasi mai ai whaingatā ma whaafita uli o le lalolangi. A o ia uma mea le atua e ala mai ai lo walofa, ma lo wha maoni, ma lo wasia si mai I a te mātou. E iai teimi e te lui tau ina ai lo mātou soifua whatuatua. Pei foi ona o mātou o iai le nei vai tau o le soifuanga. Le pepesi mai o wha mai. Tupu ai le popole vale I loto ma mawhau o nisi o lau whanau. Ai pe a mātou to e tepa I lo le lei. O na wha manatu ina mai ai lea I o mātou mawhau. Le matua sili ese na wā o lawa fio o le atua. E ao ai le tangata whaatuatua ma le tangata talitonu I a te oe le atua. O na le fefe I nei mea uma. Wa umalama o na whetalai manino lo walo I Yesu Keriso. O a whaingatā o le ola nei. Ia o mātou o atu I a te ia. Mau ai le malolonga mo mātou nganga. Se mauti noa le o mātou wola whaatasi. A wawa e whaamanatu mai pēr lava pēr ia so uma. Lea le lei na wā o lawa fio. Whao sa fia e ngā luanga I mawhau whaunga. Ma le loto le tangata vivi. E tāpua I atuai I a te oe I lona loto I so uma. A wa whapena ina foi le nei tai au. Le whaawau o lo mātou vala a wina. Wa e vala a wina I mātou le ola nei. Ma e tu wina ia I mātou ina ia mātou wola I le nei vai tau o le soifuanga. Mātou te ofo lo whātuai. I o mātou tangata whātuatua. Ai mai se lava le atua. O I lātou o e o whawai vai. Ma ua fefefe. Ma ua le popole vale. Ona o fi tā ma whaingatā o le ola nei o mātou o whengai. Ai pei tā I lo mātou o tua. Mātou te whawheteia la wa fio. A wā ua manino o mātou whamoe moe o malawa. Ua manino la mātou wa ai whareanganga. Le sila whatua tua lau whanau whatua tua. O loo ia te oe le pule o mea O loo ia te oe manuia. O loo ia te oe e te au mai ia I mātou le ola. Ma le mauti noa o le whamoe moe ola ia te oe lo mātou mtai. Mātou te o atu ai whaatasi le nei tai au. Se I whaafo I atu ia te oe lo lava vi inga. Le anganga o le whaafitai ma le whamanu. Mātou te tōt stuli wha le anganga atu ai I o luma I le nei tai au.
se ia mātou fola si atu i o luma i le ngata o le nganga whaafitai. A ua whapena lo mātou mo o mia o lau whaamanga longa. A wā ua se sea i mātou lau whanau. Ai le ngata i lea. Se i whafola atu i o luma nisi o manaonga, malo mātou whaamoe moe atoa. O lo e whafonga ina i mātou i le nei tai au. O lo e whaafonga i a nganga, ma loto tangata uma o lau whanau. E tuo ina atu i ate oe, e ala i le ngata i le nei Sauniga, e whapena lo mātou wola i aso whaiso. Mātou whaafitai lau fio wau lia lau whanau le amatanga o le nei masina. Le aso sā mua o le nei masina le atua. Le aso sā e masani lava, e lau e kāle sia, ona whaamanatu ina ai le maliu ti ngāo i Jesu Keriso. E ala i le sakala meta o le whaamanatu. O ia mea uma le atua. Whaamanatu mai ai ia i mātou la mātou whainga malanga au noa ma oe. Ona mātou whiangai lea ma whita ma whainga tā whaale nganga. Ai mātou te whaafetaia le atua e te leo tu lafo ina lava lau whanau. Mātou whaafetai o manuia ese. Mātou whaafetai mo mātou tangata tautua. O i lātou e o ngā lulue i ngā luenga. Ua ta ua o ngā luenga tā ua i le nei vai tau o le soifuanga. A o whea ngai lau whanau ma le tau whaafoefoina o le whaamai e pei ona e sila fia. Whaafetai o lātou soifua tautua. E uina lamatia lo lātou soifua le atua. Ma lo lātou wola ma lolo ina i le nei whaamai. A ua le mawhai ai ona tu ua la lātou tautua ma le ngā lulue mo au tangata. Mātou whaafetai le atua i manui e i tonu o mātou ainga taitasi. I Lotu mai o lo tamau ainga i soa se awala i le tino o le mawhauwhau mo mātou nganga. A ua whapena ona solo atu lau whoa i tonu o mātou e kālesia. Ma whaala patonga uma e pe ona o mātou tautua ma au nei nai. E le ngata o mātou tangata lau tele. A ua whapena i la ua fio le atua ma lo walofa. Whai pea i aso uma. Mātou whaafitai le atua i mea uma ua e Sauniga mo lau whanau. O vaila au o fōmai. O e tau si soifua le atua mai lātou uma o whainga luenga i lea lava matata. Lātou te tautua inai i lātou e wā fia o lātou soifua malolo ina i le nei lava whaamai. Mātou whaafitai ona o le poto ma le ata mai. Ua e whoa i a te i lātou te sauni ai suenga uma. Ia e maise o le fausia o vaila au. E mai se lava o lātou soifua tu ina atu le atua. E tautua ina ai o tangata i leona nei. Mātou whaafitai i Lotu ia sa mātou whaitawina. O ala ia o lou whitalai mai i o mātou loto i aso uma. Pe a mātou tu ina atu la mātou whaalongo. I ofo ina atu o mātou loto i a te oe te whitalai mai ai. Taimi uma mātou te whaitau ai. Ma mawhau wai i lawa fionga pa ia. Mātou whaafitai le ngā nuenga whai pēa loa nganga pa ia i aso uma o le ola. Whaatonu wholau wai la mātou whai ngā malanga whaale nganga. Ina ia mātou Sauniga i mātou i le ola nei. Tā pena ai mo le soifuanga e whaavavau. Pe a whai e tū mau pēa i mātou. I le whatua tua ma le talitonu ma le whamoe moe ma le whalangolango i lawa fio lo mātou matai. Sili lava i la mātou whawhitai. Lo walo pele o Jesu Keriso. O ia o le Mesia whaola o le lalolangi. Na ia Sauniga le ola tanga mo i mātou e ala i lona maliu ti ngā.
O lona toe tū manu malo mai le oti ma le tuunga mau. O le wha moe moe mauti noa lea o I mātou o e whatuatua. A wā ia Sauniga lea mo I mātou e ala I lona lofa tū noa. Lea tu wai, tu mau atu ia te oe le whaafitai o le whaamanu mo le whaanetanga. I nei o na pō se I o le whaavavau e whaavavau lava. Amene. O le whiau whaaleanganga mo I tātou I le nei tai au. O le a maua se matua e whaau au iai ni manatu. Ia mai le tusi sa tātou whaitawina. Whaamau maunga le tale le leia Yesu Keriso na tusia e mareko. O na mta upo ono au se vaenga o le whai upo e tolus fulu maltasi. E fia whaatawa ina mo se whiau o nei tai au. Hai mai se vaenga o lea whai upo I nao maia tau lavau I tātou I se mea tuufua se I tō mapua e te isi. Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Se manatu au tu a wha au tu ina ai mawhauwhaunga le nei tai au e whapea. Mapuane le file mu o le li o Yesu. Rest in the peace of the Lord Jesus Christ. I want to make a little announcement before I proceed. For those of you who are working as an essential worker in the essential industries in accordance with the classification that our authorities have come up with, to name just a few, a healthcare worker, a police officer, prison officers, trucks, bus and taxi drivers, those in the manufacturing industries, and many, many more that I cannot mention. The nature of your industry requires that you need to leave the safety of your homes in order to serve the general public. While serving your country and your people, you expose yourself and your families to the virus, threatening your health and the health of your loved ones. In saying that, it is my desire to dedicate this sermon to you. And towards the end of the sermon, the last part is what I call a prayer sermon, in which we will join together, quoting the scripture and offer our essential workers before our Father in heaven. There is no doubt that we all know that the last couple of years has been an exhausting time, especially for those in the essential industry. In every sense of the word, they've been on the front lines. Hospitals and clinics have been full and at times overflowing. Doctors, nurses, and residents are all exhausted. Those in the manufacturing, logistics, and transport industries are feeling tired and they are stressed out. Because of the nature of their work is so important that the general public depend on them for their sustenance. But they are also at very high risk because they expose themselves and their families to this dangerous virus. They are emotionally and physically exhausted, not getting enough sleep, enough rest, and not getting enough emotional support. And also they are also struggling, with parenting their children. There is no doubt in my mind that they need rest. As we consider the situations, let's ask ourselves this question. What is our responsibility as believers to support them? And one of the best ways we can do that and we can show our support is by offering a prayer for them all. The theme for today is rest in the peace of the Lord Jesus.
Rest is an absolute necessity of life. Without it, the body dies. For example, for a traveler going on a journey, at times when he's tired, he looks forward to some spot on the roadside where he can stay a little while before he continues his journey. We all come across that in the course of our lives. Resting is important for our bodies to heal and to restore. There is both a physical as well as a spiritual fact when we think about rest. Jesus said that in the Bible too. When the disciples had returned from their mission in the passage that we read, Jesus took them away to rest. We all know that doing God's work is very important. But Jesus recognized that to do it more effectively, we need periodic rest in order to renew our bodies and our souls. Jesus knew it very well. As a human being, he felt tired at times after a long day's work. And he needed time to retire to some quiet spot and to connect with his Father. That way, he restores his soul. After a long day's work, Jesus knew that his disciples were tired. And that is why he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Our brothers and sisters, our relatives, our parents, our friends in the essential industries, especially in the healthcare industry, are so caught up in the course of their work that their daily needs are forgotten sometimes. Our Lord reached out to his disciples and he encouraged them to come away from the crowds to get some rest. It's important that we should be doing the same. Healthcare workers have been giving their all to take care of others, often at the expense of their own health. The question is, how can we thank them? How can we help them? Paul has something to say about that. We are instructed by the apostle to carry one another's burden when he wrote to the churches at Galatia. Galatians 6 verse 2. Carry others' burdens. One of the greatest ways we can do that is through prayer for our healthcare workers and all those in the essential industries. Prayer is one of the greatest ways we can make a difference in this world. Jesus taught his disciples to pray and promised that whatever we ask in his name, according to his will, he would do as we pray. We are also taught by the writer of the book of Hebrews to come boldly before the throne of grace to receive what we need. But this principle also applies to praying for others. Now let's pray and quote the scripture. For our essential workers, especially those in the healthcare industry, we pray that God encourages them. Father, so many of our healthcare workers in the essential industries are discouraged because they are exhausted as they try to stay ahead of this COVID-19 pandemic. You see their hearts as they try to love and care for the patients as best they can. Father, encourage them through the power of your Holy Spirit.
Encourage their hearts and comfort them as they face patients who are dying. Father, we also pray that you give them good health. Lord Jesus, Almighty Healer, as our healthcare workers provide care for those who are ill, we pray that you would surround them with a shield to protect them, so they might stay healthy even as they serve humanity. Lord Jesus, we pray that you give them rest. Father, we lift them up to you so that they find rest when the weariness of their jobs closes in on them. We pray that you are the one who invited, "Come with me to a quiet place and get some rest." May each of them receive your invitation with joy. Lord, caring for those who are sick is very exhausting. We pray that our healthcare workers would come to you to find rest. As the psalmist wrote, "My soul finds rest in God alone." Father, as they seek you, would you revive their spirits, their souls, and their bodies? Refresh them, we pray. When the burden feels too heavy, may they come to you and take your yoke, which is easy and light. Father, we also pray that you give them wisdom. We praise you that you are the God of all wisdom. Oh, Father, healthcare workers and essential workers need your wisdom. May they seek you for wisdom as they perform surgeries and the treatments of those who are sick. Thank you that your word promises that when we lack wisdom, we could ask you for wisdom, because you are the source of all wisdom. We need wisdom. They need wisdom in abundance. As we look around, we see tired, frazzled, or discouraged healthcare workers and essential workers. Would you accept the call to prayer, ladies and gentlemen? Prayer for them is truly one of the greatest gifts that we can give them right now. Olo ia le fa moe moe al fe awol tala le leile nei taia. E mana tua fa pito ai I la tau olo ngā lue ngā luenga o ta ua o ngā luenga ta ua. Po essential work. Al me moni e ta ua o malama ngā luenga. Ai pe tai. O I la tau ia o lo mawalunga le lamatia o la tau soifua I le nei vairusi. O na o le nā tura o la tau ngā luenga. Ai pe tai, e mo mia I tangata lau tele a lato au nanga, a wā ua whaalango tangata I lato. Mauti no ai pea, le so longa le leo le soifua malolo ino, lau whanau. O le mea lea, le mamalu o le au whaafonga. Wa o manatu ai na ia whaapitoa le laungo le nei tai au, mo I lato ia. O se vaenga lau le launga. O te whamoe moe o la whaatino ai se launga te talo. Mai whamoe moe o la atu whaatasia ai o tātou loto, ma o tātou whamoe moe nga uma, tātou te awai whaatasia ai I le vaenga o le launga, e wha maila matua. I nā o maia, tau lava I tātou I se mea tu fua, se I tau mapua e te isi. Maila manatu au tū, mapuane I le file mu o le li o Yesu. E leo toi po uliuli lo tau si le fia I tūlanga whaingatā o tātou iai. Mai le lua tau sanga taluai sa I o mai lava I le nei taimi. Wa ngai na whaatupu te le ina ngā luenga whai. Ma tiuta I lātou o ngā lua I ngā luenga o ta ua essential work po ngā luenga I le maalofia lo lātou tā ua. Vai aso o tuana I atus
se ia o mai le nei taimi, o matua oso ma walunga le whaita wa whai o tātou tangata wa afia i le siama o le koviti. Ua matua whaatumu lia whare mai, mai le tau mateina le afia ai o le soifua o fo mai matausi mai, whaapea le au whai ngā luenga o lo lātou whaatinoina ngā luenga langolango. O i lātou fwoi o lo ngā lulua i whale ngausi o loa. O whale o loa ma i lātou fwoi o e lo ngā lulua i le whelaua inga o tangata whaapea o loa. I le tau mateina lo lātou langona ina o le vai ma le popole. Pei tai o na ole nā tura o lātou ngā luenga, o lo lātou wha malu losi ai pea, o na ole tautua ina o tangata. A o whaatino a lātou ngā luenga, o lo lama tia fwoi lo lātou soifua malolo ina i le siama o le whamai. O lo iai lo lātou popolenga ina nei lama tia ai fwoi o lātou a inga ma whanau. Ua le lava la lātou malolong. Ma ua vai o lātou tino ma o lātou langona. Ma ua lui tau wina fwoi le whaapolo kalameina o lātou a inga. Ma le tau singa o le whanau. E le masalo mia lo lātou mō o mia ina ia lava le malolonga. A o lātou tātou vai ia tūlanga. Mo tātou wilo ilo ina wha le mawhau ia tūlanga wo o iai o nātou uso matua whawhine ma mātua ma whanau. Te tau ana tupu ae ni langona i te tonu ia te tātou mo tātou fesilia ne lava i tātou ia i tātou. O le as tātou ma tāwhai ioi wha le tangata wha tuatua, wha ono mo moli atu ai sa tātou langolango mo i lātou. O le talia le whai lotu i le nei taia. Tātou te si na ae i lātou i luma o le atua. Ina ia pui le atua, ma whaamanuia le atua, ma avatu i aia i lātou e le atua, se malo longa mo o lātou tino, e maise i o lātou loto wa mawhau. Ma ilma natu au tu mapu ane i le file mu o le ali o Yesu. Tātou sila fia uma, o le malo longa o se mea e matua mo mia e le tangata soifua. A le aise malo longa o le tino, e oti le tino. E mo o mia le tangata malanga, se ava noa po se no fuanga i au tafa o le awala, se i mapu i ai mo sina taimi pupu, se i sa ili se malo sifo, o na toe wha awaule o le whainga malanga. Tātou i loa umma mai lava i o tātou soifua ma le taimi ni tātou wolane ai. Lea mea tā ua o le malo longa. E ao ai ona o tātou malo loia sa uma, wha fo wina le malosi le tino, e maise i le mawhau whau. Wha mau maunga ma reko i le tusi sa whaitauina. O le toi fo i mai o le au soo i a Yesu i na ua mai ana lātou tāla inan, na au ina tuai lātou i le li. Na sila fia le leia Yesu o lātou vai, a wa alu le aso, wha tino o lātou ngā luenga tālai. E sila fia le leia le li ila ngono lo na au so. A wa fo i e wha pe nā fo ia, pe a ma ea ni a lātou ngā luenga ma mawha o se aso. I lona soifua wha al tangata soifua. Na langona fo i e Yesu lo na fia maua o se malo longa. Le masani ai o na alu i se mea tu fua e malo lo ai lo na tino malo na mawhau. Ma fiso tai e tuai i lo na tama e ala i ana te talo. Ma toi wha fo i sia, wha fo wina ai le malosi o lo na tino le mawhau malo na ngang. O le ala ua fo i mai ona soo ma le tala fia i le lātou ngā luenga sa whenga iai. Ai le la aloa i le sila fia o Yesu le mana o mia e ona soo se malo long. Le ala ua ia whitalai atuai i nāo mai. Tau lava o i tātou i se mea tu fua, se i tau mapu ane te isi. Whape nā upe masani o no tātou whaalongo ai tonu o tātou ainga. E maise i o tātou matua i ta mā matina. Le alofa i whanau sa whea ngai mga luenga. Masani o tātou whaalongo i le leo whaatina whapea o mai. O mai se i malo lo.
O loo iai o tātou matua o uso matua whawhine. O tangata o tātou ainga ma tātou wō i ngā luenga e peo na uta uelunga. E maise lava i ngā luenga i te tonu o maota ngase ngase. O fale mai o tamaiti, ma fale o tausi ai matua matutua. Wa mauti noa ma moli ma wina tu langa le ma alofia ma le whaatupula ia o ngā luenga whai. Whaatupula ia tiute whai o i lātou e o loo ngā lulue ai. Wa vea maala wa peisia i wa ngalo ai mana o ngā tā ua o le tangata o le malo lo. A ia lava le malo lo. Wa tau au ina le lava le mea O tau au ina le lava le taimi e moe ai ma malo lo ai. Ma hawha ina tuai nisi o le soifua, nisi vaenga o le soifua o le tangata. O le fina ngalo o le li o Yesu Kiris. Se i vae ese mai o na soo mai le moto tangata lea o le lofi. Se i mapu ane te isi, ina ia avea ma wha asili manosi. Se i avensi na ava noa e malo lo ai le tino, ma malo lo to e lava maisi vaenga o le tangata atoa. Ai peitai. Sa le matau fia ai le lo lofi ane o le moto tangata. Ma o lea la na wha ataunu ina ai a Yesu, ma ona soo le whawhanga ina o le moto tangata. O le ma alofia tū langa o iai le wha amai ma le a wha ina o tangata. Ai o le fesili mo i tātou o tangata whātua tātou te lango sua i ngā ruenga o lo whātino e o tātou tangata. Ka pe wheo na tātou a watu se fesoa soani mo i lātou. A o le ha foi se fesoa soani mo i lātou. O le nganga o Paulo pe ona ia tusia tuai e ka le sia i kaltia. Whai mai a ia i outou fesui i a outou a vengai ave. Ma ia whaapea ai o na outou whaia le tūna whono o Keriso. Fesui i a outou a venga, o lona winga. Ia fesoa soani. Ia avatu le lango ia i lātou. A ua manatu le whaila unga le nei tai au. Le a wala le ave ail tātou lango tātou te fesui ia i a lātou ngā ruenga. Ma lātou a venga o lo whengai mai lātou e ala i le tātou te talo. O le te talo mo i lātou. Le a wala e sili o na mawhai o na whai aise swinga i le lalo lang. O le wha moe ma walunga le o Yesu mo na soo na ia hao au ina i lātou i le te talo whai maila na whitalainga i o na soo o mea uma fo i tau te ole atuai i lo ingoa o te whai alava. Ina ia vi ia le tama ona o le atali. A whai tau te ole atu se mea i lo ingoa o te whai alava. Nea uwha a whonga il nei taia. Nea ua tātou tau no mai le vaenga o le launga, ua o tā ua i lunga. Se i tu whata si ai o tātou wha moe, tātou te si i nā le ai, le au whai ngā luengai o le soifua mā lolo ina mai lātou uma. O e o lo o ngā lua i ngā luenga e peona o tātou silfia. Tātou te amatu ai i lātou i luma o le atua. E maise i o lātou vai vainga ma le ai o se malolonga o lo o lātou whiangai. E maise o le tu i nātu o lātou soifua lātou te au na ina ai o tātou tangata. Tātou te talo whaatasi le vaenga le o le lau. O le launga te talo. Le atu wae. O le au le mana ma le malosi o malawa. Mātou tu ina atu i luma o laua fio lau whānau uma. O ngā lulue e tautua ma lango o tangata mamai. A o le whaatino ina o lo lātou wala uina o lo o lamatia ai lo lātou soifua malolo ina. E le ngata o lo lātou soifua malolo ina a ua whapea foi o lātou ainga mai pele i ai lātou. Le atu wai. Se ie si o mia i lātou. Mai a fianga e peo na lamatia ai i lātou.
Le tu wae mātou te tatalo fo I ta mā ia e foa I atu le poto I a te ilato. A wā o la wafio o le puna vai o le poto o malava. Ta mai e mana o mia e tangata whai ngā luenga soi fua malolo ina le poto. Tau ina lato sa ili atu I a te oe, ina ia lato mau o le poto a o lato whaatino ina tong fitina Whaafetai mo lo whaamanatu mai, e ala I lawa fionga pa ia. A whai ua le eise poto I so o tō, ina ole atuia I a te oe. Mātou te tatalo atu I lawa fio Yesu Keriso, se ia vatu le malo longa mo I lato. O lo lato la ngona uma le vai ma le lela vā. Ai o lo lava nganga pa ia na te whaamalo sia o lato lotu. O lato mafau ma fo ai atu ia te I lato le malosi o le tino. Whaatino ai ngā luenga le lei mo tangata mamai ma lo o tinu. Le li ia Yesu Keriso na e vala a wina lo au so. Ina se I mapu ane e te isi, se I faisi na malolonga. Ia whaapea na e vala awu I o mātou uso o lo ngāru lue e tautua o tangata, ina ia mapu atu I o ao ngalilei, ina ia sanga whaau popo inai, lo lato malosi. Lea nganga fo I leo lau au ono tā vita na ia pese ai, e moni lava, e whaalolongo lo ua nganga I luma o lea tua. Mai a te ia lo whaolatanga. E moni lava o ia lo papa ma lo whaolatanga o lo olo mawalunga e le whaanga e tia ina. Le auso pe le il neitao. Pe e te talia le vala au o le tala le lei mo I tātou I le neitao ina ia tu whaatasia o tātou loto ma whaamoe moe. Tātou te si ina ai o tātou uso ma tua whaafine o mātua ma whanau. O e olo ngānu lua I so o se au au nanga. Whaale soi fua malolo ina I le nei vai tau o le whaamai. Ina ia whaafo wina I lea lio Yesu Keriso I la tau ma lātou au au nanga. Taina ne fo I lātou e olo ngānu lue I au au nanga tā ua malau. Pe a whai tātou te a wai whaatasi I lea whaamoe moe tāu. O lona winga, o tātou ngāru lue whaatasi ai ma lea li o Yesu Keriso, o lena whetalai I outou o mai I a te au. O outou uma o e tinga ina ma mawhatia I avenga, o hao foi e malo lo ai outou. I outou a moina la uamo, ma I outou whaa o hao mai I a te au, a wā o au leanga ma lū ma le loto maulalo. O na mawalea e outou o le malo longa mo outou nganga. A wai ave ngofia la uamo, o la ua venga foi, e ma ia. Ia te ia lona lava vi inga e whaavavau. Amene, se i tatou te talo. Lo mātou atua pa iai. O le ou le pule ma le malosi ma le mana. Ua e whaafafonga I o mātou whaamoe moe I le nei tai au. Tu whaapitoa I nā tuai I lawa fio. O mātou uso o e o lo ngāru rue. I au nanga tā ua e tautua ina o tangata lau tele. Ina ia wha wawa I pea au nanga. Mō le tausia o tangata. Ina ia maua mea uma, lātou te mo mia I lo lātou soi fua I aso whaiso. Wa mamoli atu I o luma I le nei tai au. Sa mātou lango mo I lātou. Pau leo se awala e mātou te avatu ai lea lango. Ai mātou te whaamoe tasi I la wafio lea tu. Olo e whaafonga ina o mātou whaamoe na u. Ai mātou te whaato e se I la wafi. E ui olo ngā pātia o mātou uso I ia ngā nuenga tau.
Ai o loo ia I pea tangata o le nei e tunu. O loo lātou whātala le. Ma le mawhau whau le le. Ma wa avea mala. E pipisi atu ai le whaamai I isi tangata. O solo te te sa mātou wa ia I le nama yasu. O stasi lea o awala. E whaasala lau ina ai le whaamai. Whapena fo inisi o lau whanau. Nā tau te lea o manatu mamafa ia mea. Wa lamatia ai le soifua o isi tangata. Ona o lo lātou whata mala ma le whata le le. Se ie whaama ngalo ina I lātou. Ma whaama ngalo foi I mātou le atua. Te a whaia iai nisi teimi wa mātou le whae tete ai. Ma whata le le. Ma wa vea mātou a ngā ruenga māmionga. E a whai nai nisi tangata I le whaamai. Se ie whaama ngalo mai I mātou le atua. A ia whaasili ai ona e totoo I o mātou loto malawa. Le nganga ma le mawhau whau le lei. Ina ia mātou whae tete. E a whaina nisi o tangata ona I mātou. Pe a whai mātou te whata le le. Ma le mawhau whau le lei. A wa e sila fia le nei tae au ma le nau ta inga o le nei Sauniga. Mātou te o atu ai I o luma e tuu ina atu I a te oe o mātou uso. O loo ngā lulua I ngā luenga tā ua ia. Whapea foi e maise I lātou. O e o loo ngā lulua I so se pa matata o le soifua mā lolo ina. Mātou te langona ina o lātou langona. Mātou te iloa mea ua o ia I lātou a wā ua mātou whaalongo mo whaitau ia I tala ave mai. Le atu wae, se I e alofa ngia I lātou. Se I e momoli malilingi le poto ia te I lātou. Ina ia awala tu wai I lau whaamalo longa. I lau whanau ua whapena o na fia o lātou wola I le whaamai. Ia mai si foi whaamai e peo na fia ai le soifua mānono ina o tangata. Le atu waelo mātou matai. Mātou manatua I le nei aso. Ia whaapolo kalameina o mātou ngā ruenga whai I tonu e kālesia e meise I aso sā whapenei. Mātou whaamanatuina o le sakala meta o le whaamanatunga. Mātou te ai ma feinu I le whaatusa o lo tino ma lo totu pa ia. Ia mapena o na mātou whaatino I tonu o mātou a inga I le so. Pe a whaia mātou tali swanga. Ia whapena o na avatu ia te oe o mātou langona. Mātou te whaata ua inai. Le nei aso ua whaapitoa e lau kālesia kerisiano. Mātou te whaamana tuina ailo o lofa e ala ia Jesu ke riso malona maliu. Mātou te talo mo tangata. Ia au mai ia te I mātou le malosi. Ave ese le fefe ma le popole vale I o mātou loto. Ia au mai le mautinoa o lo e sila ia te I mātou. O lo e a wai I mea uma mātou te iai. Ele ngata yaso lava o lo mātou wola. Ia wa whapena I teimi o ngoti ai lo mātou wola. I whi tā ma whaingatai pe foi o nau mātou iai le nei vai tā. Whamanuia I tina ma ta mama tutua. Mai sei lātou e o lo ngoti ai whaatafa ngase ngase. Pa I atu o awa lofa e te whaamalo lo ma lango ina. O lātou whaatafa ngase ngase. Lofangia lau e kālesia kerisiano. Wa mātou e kālesia ta itasi foi. Ma polo kalame o lona tinae. E uina a whaina I le nei vai tau le atua ona o le whaamai. Ai mātou te talitonu e pule lau fio. E whaiaso lau fio. E tuu awa noa lau fio. Lea mātou te whaafetei ai o e wai mauti noa I lo mātou whatutua.
o lo e a wai ai mātou ia so uma o lo mātou ola. Mātou talo ia mo whanau ia la pui ma lawa fio i o lātou soifua au ngavali. Ia o lātou whengai ai fo i le nei vai tau ma o onga. Whamanuia lawa fio i mātua i le mawhutanga ma whanau. Ina ia awai lawa fio e te whaatamau a inga ina i lātou uma. O le nāla mātou te talo. Mātou te tui nā te whaatasi i lawa fio. Ma mana onga o i mātou umalawa. Ai mai se lau whanau e pe ona momoli i o luma i le nei tae au. I tū mau ia te oe le vi inga o le whanetanga. O le pule au au ma le mana umalawa. Nei ma se ia o i le whaavavau. Whaavavau lava. Amene. O le awhaai wina le tātou Sauniga. I le vi inga ua saunia mai mo i tātou.
Ia ato atonga o na whapa ieina utou e le atua lava iona le manuia. Ia tausia lava utou wanganga atoa uma, i le maleloto atoa maletino, ia lea matau le angaina, i le toia fio mai o le tātou wali o Iesu Kiriso. Tia tātou whai u le talo. O le manuia ma le file mua la wa fio le atua le tama. Le alofa muti muti vale o lo mātou wali o Iesu Kiriso. O le mafutanga whai pēa ma la wa fio a nganga pa ia. Ia lunga ia te mātou o malawa ma lau whanau i le lalolangi nei. I nei ona pō mātai ao ma elua, se ia o atu lava i le whaavavau lava. Amene. O le tātou Sauniga Lotu le nā mo le nei tai ao. Mātou te talitonu ma te talo. Ia o la whapena o ne maua se malo longa le. I le nei aso sa pati o le tātou wali o Iesu Kiriso. I a te ialo na lava vi inga. E o le whaavavau. Amene.